waitapu mātou te ohu o matapihi ki te whataarangi o te Kura Tuarua me ki. Me te mea hoki, te ahuareka o te nohonga o te Māori ki te Māori, ne ahakoa he raumaki reo. For me, it's performing for my whānau and my great-nan, because my great-nan, she wasn't raised in Te Ao Māori, so she didn't have the reo, she didn't know what the marae was, she didn't know what a pepea was. I want to go up on that stage, take my great-nan, then tukua. Ai, he kura auraki tēnei, ai, he kura Pākehā. Engari, mai tō tātou hekenga ki o tātou pikinga, ka rai tātou e. Ko te tino rautaki I konei, ko te whakapono me te aroha. I've always wanted to do kapa, but I haven't until now. So I'm glad I took this opportunity to do it because I love kapa. Koroa nei tātou e whanga ana ki tēnei o ngā kaupapa. Heoi, kei reira te whakapono. Te whakapono ki a mātou pauako, ki a mātou anō. Ko te reo